kami itu pajal aku nak siapa? Punya siapa? Den. Bagi apa? Nah gini mah dah. Pedi baru dah kau. Ang selain ojek, urusan orang lah ngurus. Indah dah. Kau cuma heran saja Lina ini. Heran lo enggak? Biasa udah berang-berang saya nampak. Boleh malah orang. Oh, ang muncul macam ciri kalau mengicik nak. Itu nama malak nama itu dah. Kau tahu dah? Itu namanya jatah pemuda dan uang keamanan. Ya sama lambai itu muncul buruan tu ngicik. Malak ada. Oh, mana itu ya dah. Ya dah, awak narik tu dah. Tinyak lah pek dah. Dari tadi dah lai. Tiba-tiba merusak mood orang saya. Sok yang siapa? Adik, baku itik kakinya dua ya. Kata guru biologi ya bang itik itu emang dua kaki bang. Ini termasuk spesies burung dalam famili Anatidae bang. Bisa ditemukan di perairan air tawar dan air laut bang. Dah pidato mas suruh doh. Tinggal jawab ikut saja ya. Tak tahu dah bang ni. Batu bang ya. Tinggal itu saja. Oh, mudah itu ya bang. Nggak tahu ada bang. Emang apa tuh bang? Baku kakinya dua kaya. Karena kalau surang jomblo. Lawak gendi. Dah lawak ya dia. Padahal di kampus mana tu lawak mana mas. Dosen masih terkakar kalau dia. Lawak bang. Lawak bang. Lawak nak. Udah juga angin mamu nih. Iya ada. Hah? Ulang tahunmu sekarang? Iya, ande. Itu apa mau kadanya? Hah? Pitih. Lacuk dah kira mau pitih mah tu. Sampai kita dah pitih dah gini dah gitu. Janganlah putih pula di arah itu kita kan. Nanti udah Sawin mencari pitihnya ya. Nanti kalau dapat pitihnya nanti udah terlempar sama kamu. Ya. Deh. Nanti udah telepon lagi ya. Udah banyak kerja sekarang nih. Dadah sayang. Kalau mau diikut namu tandih kok. Barah hari sih jadian lah barah pitih habis. Apalagi bertahun-tahun lah menjual rumah aku mah. Baalai. Kok kasihan ada orang sama Minyo ini gua. Walaupun pernah sebut wajahnya dah. Entah mau dia siapa dia kan. Tapi balai. Wah sayang Minyo ini. Ma tahu abang. Saya tadi abang dua sih abang. Iya je nak. Tapi coba lah tanya dia. Kalau tanya sudah. Dan abang saya tanya. Abang paling kadang mah. Jadilah. Tapi pesan bang dia. Kok kan ditumbuh mereka. Tolong saya. Jadi bang. Bang. Dia apa dah? Banyak masalah dah bantu dah. Dia biasa dah menang mereka kalau dah. Ang masalah saya nak tahu urus ya. Masalah dia lah kang urus ini. Dah mau ditur dah. Mana tahu bisa kan ditolong dah kan Yang ikut dia. Cik udah ulang tahun ya dia. Jadi minta kadonya pitih dia itu. Pitih lah. Yo. Apa ya? Apa yang menangan cerita dia tadi yang ingin masalah kan? Menangan apa lo? Udah semuanya tuh jadian baru 3 hari setengah ya dia. Setelah bara pitih dah habis untuk ada kirim-kirimnya kan. Tapi itu dah ada masalah dah. Walaupun dah pernah sobok inyo lah. Mata hawa jadi wajah lo pernah sobok dah lah. Cuma rasa nyamannya lagi kau dah tu dia. Itu yang udah bertahan sampai kini dia gitu. Udah pengen lo disayang orang dia. Udah pengen lo diperhatiin orang. Udah pengen lo ada kawan cerita. Soalnya udah jarang lo diperhatiin sama orang kayak udah gitu. Jadi intinya
Saya yang dakek sama Uda tuh, Uda akan berusaha untuk membahagiakan Inyo dia. Apapun yang akan dilakukan untuk Inyo dia gitu. Oi, tak lu aneh nangan di situ apa? Lain dah. Kalau itu mah dah, dia nak bisa kami nolong dah. Kok sangko kok tugas kampus dah tadi. Tapi kalau tugas SMA dia bisa ngurus semua dah. Kadang dia menyasar cerita jangan tapi bahalai. Serah lah. Bayar lah. Mari masalah dapur dulu dik. Dah talok penolongan lah. Tapi aku curiga sama ceweknya bang. Curiga? Tahu dik semua cewek dah tahu tu. Parah dik mah. Kok tahu dah tahu mah? Nyimpangan dik lah. Tak boleh itu loh bang. Aku curiga sama cewek tuh bang. Dia nak modus menipunya bang. Logika saya dah bang Yang baru jadian beberapa hari kok. Lapanya Abi tidak tahu dah. Kalau sayangnya dia dah tahu bang nah mungkin yang nyium mampurotan dah tahu. Cik lain bang Bah kok kadonya harus piti. Kok nak barang saya. Pasti kau nyetak kue terbongkar rasionya bang. Itu nak kamu sampai Madi. Tapi bisa buian lo. Sama juga kasus Mama Madi. Bang akan ditipu lo dari SMS dulu. 200 juta mana pedi. Mas suruh simpan kamu saji. Sampai kini lo nyoba lele dah. Kan ditipu bang rumah. Terabang lah bang. Kok cayonya. Cale dia. Dah ala bang. Oh cayo lah bang. Apa kabar dah? Kau udah suruh kemari. Pelanggan banyak ya dah. Dah kajian ini dah. Amak patang lo doa sabut yang japik dah. Etik tu doa dah. Ngah dah. Ada terhati ya. Mati nondang lo. Atau baru siku duduk ngicik ah. Iya, kau kerja ya dah. Banyak dah. Alah kadang diajar lah. Iya dah. Jadi mau ikut dia. Cik Uda ulang tahun dik. Anyo minta kado. Kado ku pitih. Kalau begitu nak ada piti dah. Tak ada piti kosong dah, kosong. Angan-angan lah mengicik sampai habis lo. Baru orang jawik. Kalau selesai dia mengicik orang potong tu. Iya lah Allah. Jadi dah, jadi. Susuri apa motor lengkap nak? Lain dah. Motor wak seburu-buru mereka dah lengkap sudah dah. Pas. Selang udah PKB entar lo, Pak. Ada gadain motor kolah. Yang untuk pitih ni ah. Tu jual motor dah. Motor cik tu ya dah. You di cik tu mah. Kalau dua lah dia minta cik mah. Oh di cik tu motor orang kau salam PKB mah. Kini dapat indak ni kau. Jadi dah. Itulah lama nak kanan dia pacah muncul ni kanan dia. Ada hadiah untuk bucin tu. Ayo dia, itulah dia. Pitilah dia kirim ke Inyo dia. Tapi yang aneh ini dia. Pesan dah checklist dia Inyo ah. Atau telefon tak bisa dihubungi nombornya dia. Atau mungkin ini lagi sibuk gini mana? Mari orang tahu ya kawan-kawannya. Bisa jadi mah. Kita besok ni pun sok. Kan bang, bantu kecurigaan anak bang. Mau sebelumnya dah. Menurut gua udah kena tipu mah. Tipu aku sama hambai muncul muruk anak. Bangus orang gua. Kalau you nya sayang Yuda mah, pastinya nak mau deko gini rada. Pasti nak banyak GB Yuda lah. Nyo tu lah berhasil menipu Yuda lewat perasaan.
Masa iya dek dah, baru kenal beberapa hari lah berani itu minta. Dia juga sama dia. Ancak dah laporkan saya ke pihak yang berwajib lah dah. Biar nak banyak korban yang lain dah. Dia aja lah dik. Nya kalau yang manipu orang dia lama lambe itu buka seorang adik. Dia mandi. Apa salah udah dia? Padahal udah serius semuanya. Tapi kalau menipu balasannya nggak udah. Sabar dah. Enggak ada bang. Sampai tangan mana? Ya lah dik, udah pakai buat tandang lah. Kamu gitu udah mikir aku mah. Udah pau sedang galau dah. Berangnya beko. Iya dah, dia hanya seorang udah. Dia tendang lo pikirannya. Udah nak peduli, dah pau tu galau Rodi. Permasalahannya gini, udah salah bagian sure. Tak sure onda ada bagian do sure rumah. Aku tuh kan merang udah ada mak udah gini kok mah. Sure-sure. Hah? Iya tuh dah. Asli nak nyangkul dah. Sama Di, udah ndak lo nyangkul gini gue dah. Itulah dah. Kau ndak nyangkul juga dah. Udah lebih peduli kasus surek dah daripada ke keadaan dah pau kini kok. Ndak kemana hati yang gue dah. Boleh mah. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Aku di Cie tu dia ada selang PKP undang. Motor. Motor. Ya, awak sion. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, making something out of my nose, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.